PCOS, how can I help? Kita tak boleh fix PCOS dengan starving. Kita boleh cut calorie, cut sugar. It doesn't work, but you focus on fixing your PCOS with nutrition. So macam mana program Herbalife saya boleh bantu anda untuk stabilkan anda punya hormon? Yang pertama, kita fokus on protein intake yang lebih konsisten. Kadang-kadang kalau kita nak kena makan hari satu ekor ayam kan, nak cukupkan protein, tu ialah macam dia tak berapa praktikal. Tapi bila kita ambil shake, it's a very handy, senang nak buat, mudah dan sedap. Dan yang kedua, kita fokus on kawal kita punya craving. Cukupkan protein, cukupkan fiber, dan kita punya craving akan settle. And then kita bantu energi kita supaya lebih stable. Okay, kita ada team mix untuk increase metabolisme kita, so kita tak cepat letih. Kadang bila kita punya insulin tinggi, kita masuk mode simpan lemak, badan pun cepat letih. And then yang saya paling suka, dia sangat sesuai untuk kita punya, dia lebih praktikal. Banyak je diet ni yang available out there, tapi kadang tak praktikal untuk long term kan. Kita rasa macam takkanlah hari-hari nak kena prepare food daripada pagi sampai malam. Kita ni bekerja kan. So at least dengan adanya Herbalife ni, dia memudahkan, dia lebih praktikal dan lebih sustainable. So ingat shake ni bukannya ubat magic, bukannya pil kurus, tapi dia adalah structured nutrition. Bantu you untuk dapatkan protein, fiber, lebih praktikal, lebih sustainable. So if you serious nak balancekan balik hormon, nak tahu macam mana hormon kita tak balance, check balik. You pear shape ke, you apple shape, besar atas, kaki kurus, check balik. So if you serious nak balancekan balik your hormon dan bukan sekadar nak kurus semata-mata, boleh DM saya and cakap PCOS ataupun komen nak start, I akan guide you step by step.